Ki nong hikai ke school nong Stone Public Secondary School. Kila dap da kejingkemen ke bakrau. Hadin bakawai ni kisamla puli na ketika school. Kalayo bandrung haka kerdan bakat lai jong ke top 20. Ke result Secondary School Living Certificate balapan benar ke embos. Menta ke sengi ke arpsau trik jomang arcara arpsau. Laru banong baka jingpau ke school nong Stone Public Secondary School haka ni ke result matrik. Kelawan rakna me ke district hi barokawai. Namar menta usnam ladon tang marway na po ka district kiblayo bandrung ha katup jong ka top 20 jong ka SSLC kata lengba ka samla witness si walang kabalayo ru ka kerdan ka bakhatlai ka kong Caroline Rembay headmistress jong ka Nongstoin Public Secondary School kalapan pau ka jingmen ka bakrau namar ka jingla jong ka samla witness si walang ban poi ka kerdan bakhatlai jong ka top 20 bad nalor kata ki kena elementary na ka school kila pass load baro menta usnam. Are you happy? Huh? Yes. Congratulations. Ikut pak balak. Ikut pak balak support. Yang phone balak yang rap mo. Biar terhilang bak ni. Ini ikut pak balak suruh dengan phone. What do you say when you see? Yes. The effort of your parents also. They supported you so well. And you also work very hard. You satisfied as nila pun mesti nila pun jeruk mesti kumbang ikmiti nila ong ni nak minta kini kerja pasung ini benda si ni kena kait nila sohun jeruk sisa mesti ha nama beli kumbang nila ikmiti kumbang nila angut kumbang nila jupun seluruh hi nado bidang di kelas kita kamret ini di kena ibalak sisa ibal sisa ini jupun seluruh ini yang maybe di ban tresitom di ban traininot nama ba kadon kecan si ibi employ dek hakan semua dari krek mengat hati kumbangi la angot kumbangi la kwa hi ma I hun si sai kata jing thang jing angot jing jing kai ti la so komen si ka de e nyai ngu yu blai bala pli kan kala bala ai bor i even si ba in la ba in krek ba ba in poi kan ke kerdan ti kan ke jing ro kalong kanuk saru na kam ta ki kan ke jing pas ba jing even si kalong kanuk saru na kam ta ki le ki kena kan ke school kam ta be ki present class 10 ki balang minta tudung ba kadi jeng pas gajung itu ni la yo ken bangin ai kan uksa bangin ai motivation ya ki we pade ki gini ki present past ten ki le ha punjuk kumba ile ni ba shi ka ta ke nama bele na lor ba kham ka tu ka disnem bangi claim yo so 100% mau ka result ni menta usnem pade na lor ba ka result ni klom 100% na lor ba I UNC po siya ka position 13 position kini dah semua sarong sikat daya ba lembai benasi ke district jungi kelayo atau kurang ilawan ra ke kurang batang ba na po district jungi lawan ka top 20 te misungu e benasi jing trace tom jungi nama bale de mai ke jing trace tom jungi ke lawan ra ke kurang ya kini ka district jungi hak news ni